Nge naribajije iyo baza gushimuta perezida w'u Burundi we nta mikino agira. Uro musanze aryamye uraje uje kumushimuta guhaguruka tugende nyenyenyenyenyenyenye perezida agakomeza kugigira akabona biri seri ndavuze ngo haguruka tugende mugabo uri gukina nande sha ndatunze kwere reba buriya bwato bwa no bwabaga ino akabona ibintu biri seri bahise bamutwara bakimusohokana bamumereye nabi nuguhita avuga ngo batsi mu mivoka. Ari gahunda igibaho yo kwegera abaturage abaperezida bakegera abaturage ukabona umuperezida bijya biba ahantu hose umuperezida yegera abaturage na nyakubahwa his excellency ajya yegera abaturage ukabona ari Musanze ari hehe na hehe hari akantu kajya kabamo ukaye kumva umuturage yahise avuga ngo akunda umuperezida. Kuri perezida w'u Rwanda ajya inyamasheke na sinzi nimba ari inyamasheke yari ari gutanga speech bahita bamubwira ngo perezida turagukundaga ahita avuga ati nanjye ndabakundaga. Ni ibintu bisa neza. Perezida w'u Burundi yagiye kwegera abaturage hanyuma ari gutanga speech ababwira ati hano turatunganiwe turafise ivoka mugabe ivoka iragura 100 aha ngaha ucuja muri Amerika. Umuturage amubwira ngo mugabo ndagukunda wadukanye imico y'abatinganyi ngaha.